Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuekin. Senideok, aitor dizagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Aitortzen diot jainko guzti zahatxoari eta zuei ere bai ere senideoi, pekatu egin dudala gogapen hitz eta egitez, eta egin beharrak ez eginez. Bai, pekatari naiz. Horregatik eskatzen diet Andre Maria Beti Virginiari, aingeru eta santu guztiei, eta zuei ere bai nire senideoi, otoiz egin diezazuela nire alde jainko gure jaunari. Erruki dakigula jainko guzti zahaltxoa eta gure pekatua barkaturik eraman gaizala betiko bizira. Amen. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Egin dezagun otoiz. Jauna, garizumako ekinaldiaz ez zen gaituzu eta zeure hitzat janaritzen. Egizu, neurritxu izanez, zu bihozez zerbitza zaizagula eta otoitzean beti bat eginik iraun dezagula. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta rege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomioa liburutik. Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Orain, Israel, entzun irakasten dizkizuedan legeak eta erabakiak, eta bete. Horrela biziko zarete eta jaunak, zeuen arbasoek jainkoak emango dizuen lurraldean, sartuko zarete eta haren jabe egingo. Begira, jaunak, nire jainkoak, niri agindutako legeak eta erabakiak irakasten dizkizuet, jabetzean hartzea zoazten lurraldean, bete ditzazuen. Gorde itzazue eta bete, horrek jakintsu eta buru argi egingo baitzaituzte herrien aurrean. Lege hauen berri izatean esango dute, bai herri jakintsua eta buru argia nazio handi hau. Izan ere, ote da nazio handirik bere jainkoak, gu jauna geure jainkoa bezain hurbil dituenik, dei egiten diogun bakoitzean. Ote da nazio handirik, gaur nik adierazten dizuedan irakaspen hau bezain lege eta erabaki zuzenak dituenik. Baina kontuz, ezaztu gero zeure begiz ikusi ituzunak, ez urrundu zere oroimenetik zeure bizitza osoan, baizik eta irakatsi zeure seme alabei eta bilobei. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Jerusalem, ospa ezazu jauna. Jerusalem, ospa ezazu jauna. Sion, goretsi zeure jainkoa. Zure aten sarrailak indartu baititu eta seme alabak zure baitan bedeinkatu. Jerusalem, ospa ezazu jauna. Bidaltzen du lurrera bere mezua, eta haren hitza bizkor eta arindoa. Artila bezala erorazten du elurra, hautsa bezala zabaltzen antzigarra. Jerusalem, ospa ezazu jauna. Bere hitza iragarri dio Jakoben herriari, bere erabakiak eta aginduak Israeli. Beste herriei ez dio horrelakorik egin, bere erabakirik ez die jakinarazi. Jerusalem, ospa ezazu jauna. Jauna zuekin. Jesukristo Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikaslei. Ez uste izan Moisesen legea edota profeten esanak baztertzera etorria naizenik. Ez naiz baztertzera etorri, beren betera eramatera baizik.
Benetan diotsuek, zer lurrek iraungo duten bitartean, legearen letrarik edo zeunurik txikienak ere ez du baliorik galduko, dena bete arte. Beraz, agindurik txikienatako bat hausten duena eta hausten irakasten, txikiena izango da zeruetako erreinuan. Betetzen duena berriz eta betetzen irakasten, handia izango da zeruetako erreinuan. Jaunak esana. Si yo no he estado despistado, una de las palabras que más se repiten en las lecturas que hemos escuchado hoy es irakasten, ¿no? Enseña, ¿no? El Señor de hoy es muy apropiado, especialmente para los que estáis ahí, ¿no? Gente mayor en años, ¿no? Pues que tenéis mucho que enseñar, ¿no? Tenéis mucho que enseñar. Y es importante caer en la cuenta que en primer modo, ¿no? Pues con el ejemplo de nuestra vida, estamos llamados a enseñar, a dar un testimonio de vida, ¿no? A nuestros hermanos. Estoy seguro, ¿no? Que cuántos, incluso muchos de vosotros que vivís en vuestra propia familia, ¿no? Pues que igual los hijos, pues, bueno, no participan, ¿no? De la iglesia. No voy a decir que no tengan fe, pero no participan de la vida de la iglesia. Pero sin embargo, oye, ¿no? Te dicen, oye, tú vete y reza, ¿no? Tú vete y reza, pon la velica, ¿no? Y haz tal oración o lo que sea, ¿no? Pues porque confían y saben, ¿no? Que en vuestro testimonio y en vuestro amor al Señor, pues vienen bendiciones también para ellos. Entonces, qué importante es saber que somos, ¿no? Aunque no lo pretendamos, somos modelos, somos ejemplos, somos luz en el candelero. Y estamos llamados a eso, a enseñar, por supuesto con nuestra vida, también de palabra, ¿no? A dar una palabra que edifique, ¿no? Ante situaciones de la vida, circunstancias, ¿no? Del mundo, pues dar una palabra iluminada desde la fe, ¿no? Que ponga pues luz, que ponga verdad, que ponga sensatez, ¿no? Insisto, pues a la luz de la fe, ¿no? En los acontecimientos de la vida. Y me parece muy importante, ¿no? Para ese ser conscientes de nuestra labor, vamos a decir, de maestros, ¿no? De que estamos llamados a enseñar a las nuevas generaciones, de modo especialísimo, pues vosotros, ¿no? Más veteranos en el camino de la vida, ¿no? Ancianos en sabiduría, ¿no? Pues me parece como también digno de destacar que en la primera lectura que hemos escuchado del libro de Deuteronomio, ¿no? Pues si algo resume también al libro de Deuteronomio es como esta palabra, ¿no? Recuerda. Si no recuerdo mal, valga la redundancia, es gogoratu, ¿no? En euskera, gogoratu. Recuerda, gogoratu. Pues se repite hasta la saciedad. En el libro de Deuteronomio, de Moisés, es como ya Moisés, precisamente anciano, ¿no? Le dice al pueblo de Israel, es una gran enseñanza que le recuerda al pueblo de Israel los acontecimientos de la salvación, lo que Dios ha hecho. Entonces, una y otra vez insiste, recuerda, gogoratu. Entonces también esa labor, ¿no? Especialmente pues vuestra, oye, que por desgracia, ¿no? Tanto Alzheimer y tanta historia, bueno, pues pedir al Señor que nos mantenga la memoria viva, fresca, para tener una memoria agradecida, que podamos recordar los acontecimientos en tu vida concreta de lo que Dios ha hecho y así poder dar testimonio. De que no hablas simplemente de oídas o porque has leído en un librito, ¿no? Sino porque tú tienes experiencia real, viva, de quién es Dios en tu historia, ¿no? De lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia, ¿no? Y puedes dar testimonio y puedes decir, hey, ¿no? Yo me acuerdo y recuerdo, y te invito a ti a que recuerdes, mira, tal cosa que sucedió en nuestra familia, en tal situación, y el Señor estuvo, ¿no? Y el Señor pasó, y el Señor fue nuestro valedor, y el Señor estuvo a nuestro lado. Lo cual no quiere decir que fuese una historia, todo maravilloso y sin ningún problema, no. Pero el Señor nos ha acompañado, nos ha dado consuelo, nos ha dado aliento, nos ha dado fortaleza, ha abierto un camino cuando nosotros estábamos en esta situación de dificultad, de angustia, lo que sea, no sé. Tantos motivos para dar gracias, ¿no? Entonces, insisto, maestros para enseñar a las nuevas generaciones
¿Desde dónde? Desde la propia experiencia, desde el recordar lo que Dios ha hecho contigo. Pues que así sea. Así, agradecidos al Señor, sabiendo que Él siempre nos escucha, presentamos nuestras súplicas, pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por nuestro arzobispo don Florencio, por todas sus intenciones, todas las necesidades de la Iglesia y de nuestra diócesis. Skadezaion jaunari. Pedimos por la conversión de todos los líderes de las naciones que tienen poder y autoridad. En estos momentos convulsos de tribulación en el mundo, de guerras, pues para que trabajen de verdad por la justicia y por la paz. Skadezaion jaunari. Pedimos por todos los que sufren de tantas maneras, en el alma, en la mente, en el cuerpo, para que el Señor los libere, los sane, los conforte, para que nosotros seamos buen samaritano para ellos. Skadezaion jaunari. Pedimos de modo especial estos días la novena de la gracia, de Javieradas. Ayer tuvimos el regalo, ¿no? Muchos pues, de participar en esa Javierada de Mendialde, pues, para que sea un momento de verdadera conversión, de revitalización de la fe en nuestra diócesis. Skadezaion jaunari. Y pedimos por último por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, todas las almas del purgatorio. Skadezaion jaunari. Acoge, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bedeinkatuazu jauna zer lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakeren lana sortua, hause egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatuazu jauna zer lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ardo hau, matxondoaren indarrak eta gizakiaren lana sortua, hause egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok egin dezagun otoez guzti batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Onartu jauna, eskaintza honekin batean zeure herriaren otoitzak, eta zaindu gaitzazu erorbide guztietatik, zure misterioak ospatzen ditugunok. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jainkoa guztidun betiereko horri. Zure seme-alabei denbora salbagarri hau ematen diezu, bihotzen garbitasuna berritza dezaten, eta horrela, beren grina txarretatik askaturik, mundu iragankor honetaz ardura daitezen, betikoari izintzoago jarraituz. Horregatik, santu eta engero guztiekin batean gorezten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Amen.
zeruko geneko. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiari iturri. Egitzazu bada santu giardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien ezanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza gata zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien ezanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kalizatata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta solamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon Gurita Santuarekin, Florentzio gure gozenarekin, eta Liz gizon guztekin batean. Era berean izango gogoan jauna, piztiko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Har izazu zeure arpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren guk guztio betiko bizia iritzezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolo santuekin, eta gizalde guztietan, zure adizkide izan diren santokin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honengan, zuri aita jangoiko agustitun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe esan ezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egununtako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diogunez gero, ez gaizazu txitentan erortzen, baina atera gaizazu gaizetik. Atera gaizazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta eskualdetan sendo, betiko zordinaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen dure pakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez dure bekatuei, eta zure gogoa den bezala. Emaiozu elizari pakea batasuna, erregi bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea betizuekin. Emaiozue pakea ekarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontxua jaunaren maira ditua. Jauna nezaizik gaur zure etxean zaltzeko, baina zazutz bat eta zentatuko naiz.
Egin dezagun otoz. Zeruko mailan hartu dugun janariak egin gaitzala santu jauna, hutsegite guzietatik garbiturik, zuk agindutako ondasunak lortzeko gai izan gaitezen. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, edeinkaz ezatera jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santuak, Amen. zoazte jaunaren bakean. Amen.